relocation. E te pela lo sonoanga lo sunga le atua o le ala mafuanga aia. Because o lena e mau te sonoanga whape sa ile sa ile se lengi sa involve ile whainga ni whale. Ia, o le kau maua mai le skasio update whape o lo kule whale lunga le whangua le kamaroa, o mga le kamaroa e whakau langa whangua. Ai se hame ngā lenga whaile whale lunga le whangua. Ai le whakau moku le whangua, pe a whai le whakau le whangua, ai se hame ngā le whakau le whangua. Ave mo le option le whakau le whangua, o ngā le kua le whale lunga. Yeah. And these were some of the beginning issues. If you recall, le matanga o le whaingo plokeki. O le sa ilingo whangua whaakuia o fiso whang whaavai. If you recall as well, some of them, they leased the building. Some of them, they used their own land pertaining to their families. But if that is correct and if that information is factual, yeah, yeah, I mean, o whare konge walanga le whako a fia kausanga le whako a wha pe lima o ka lima kausanga karu o ngā iei ai kupu mele. Sa kau o ngā ese wa ai mamao fo le whangua ngei. Ia male, ma se option fo I e ave mua le avongoa e whaakau e whongo whawai le e se vai ngon whangua po le whangua a kua fo. E le kia le me le kau mauaku whapeo le whangua le kamaro whaakau whangua le kamaro ia. Whawhewela le whale lenga whaingi. E whaakau le kamaro le whale lea le whongo whawai po la kuranga le wai kasi ngi issues hoi ngai le ka umai le vai ke le foi le fai pule ka mi fai ngai me le mauku le me fai le fon fa vai le al funga fa le o ka fanga o so vole le fa mo fai fon fa vai me fa penga ai fa mauku fa ngua ma le lisi ma le long term lease ma ka le ku lai mai ia le fai ngamaro le kilo le o le kilo fu ka sanga su lima ka sanga lu su ka sanga e pe o ko su ka sanga ia ai o fai ko ngā risi fa penge pe a fai e sao le ma ke longa foi le ka foi nga mai ka sao le mau le a mai e se nga le nga fai mo kwa vai kele ia wa o kai mi le o funga o le kingu le ma ro sim mai kongole o kako fast mal fingole o pro ke kingi a le o fa le kom o le la fa solo o fa le kom mo le wa le mai ole fongo fale fongo official fongo faabaya a faleaka a tonu lavo o le songa uma a faapela I tu maloi le I nuu ia po faleata mua faleata lua faleata tolu le mafaina for example faatau se fonua langa mantua foi le atua lo se la wafele tupe amata le sa avatu e whawai whale, whape fo ile, I think, refurbishing na, o le whono whaavai, o le whale le whono whaavai. Maybe it's a lesson learned for mo I tu mālo ia. E mawhaina la tu whatau se whonua, I think that the cost of actual land is around about the 100K to 200K mark. Because a whape fo ila vo isisi, e tatuli loa le la lunga le lumanai. A whape tu mau pele fast, pe suime fo sisi pati fo. But at least there is a council property or a property that is, that belongs to the whono whaavai, that belongs to the district council, that they can use without having to be worried about someone's personal effect or a party's personal effect. So, manatu vai na I lo whaasoa lo sunga lea tau. Yeah, mālo lau. Ape se whangonga siti, se whangonga fole le vai aku ngeme o kupu mai. Ia al whale ele ke le se whale. Even quarter acre, mwhai o ngā whai o le se whai ngā fole e laka ke le whale I pisingisi e po mei ngai kua aku. O pengi mea whaingi uka awe whafo. E ke rapo poianga le ngawhanga le.
Ia mo le to tele lo fa fasili me mo le fionga ya vui ia lo to sa ilia to pese wo moto le link lo po pe le telefoni el to ina. Buia. Buia ko so kai mai ko so kai me wo le lo ku e ma ke lo po le anga le venga el connection le menga ke ia. Po me fa le ko ngalo ave lo spe battery mo la mo vui fa kasi mai ole fa o per ka ko fa so. Ia msalo ai wo ma ke mi va nga ko ingisi me ko so mai li mo ka po kala ma yang fa mo le ai o fa ngo ke le nga o ke ofo le ia o ko ia fu kai fongo la nga fo lo sunga le kingu o leva nga fa fe ngai mo ngem ka o esa la makanga o fanga le polokeki o esa ka la mua o esa fa yo manga ngem kai mulmuli ku pu me fa pe ya o le pole nga le ka fa ya ku le ka ko fenga malo le fast si vai poi como ka fa ko fenga ko fa ya mengi ka le commitment ka le lofa o ka lango o ka fai me fai am fai ya fa ko le songa fa mai ya o ma ko nga la kwa ngo fo ele ngi mako me fai wa pule al fas la ko ya o kala nga al kangaka e vai kere nga fam kalanga wa fai e lunga ngo fa rongo yai de fa ko kala ngo fa rongo fa lo kala nga o se kala mo kwa vai kele ka o mai lo vai lo fa pe mai ke le fai nga fai se me ala nga la ka el fas y el me ale fai so o coachia o ki coachia kupu mo se me ia siringa manga ia lo fa kuanga langa o ka o le manga ia sa e minska sa e la makanga sa e ka pupulenga ngi mea sa e le aka le fa aka ingo o le funga o prokeki ya la ku ngai fa mai ele funga fa se me langa la ka il fast ala me ngaringa e pola ya o le raunga ia va nga langa ko kere fanga ko ai nga ngofo fa la kalua ko ke fa sa nga i le ofisa mo le si va nga ma ko ai nga ya ka ke la ko ke mika pa ka fa ku nga ka ku la ku mo le ofisa fa le o fanga le o fon fa va a ka la ku ko ngo fi wa kilo le ngis